Assalamualaikum hurmatly подписчиктер. Бүгін сіздер менен Бишкек Муна базарында жүрөбүз. Бишкектеги машинанын ценалары менен тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Камер экен. $11.500 суралаптыр. Toyota Camry 50 дейт. 2014 жыл. Цена $11.500. 0551 менен 91 0998 чалып байланышсаңыздар болот. Toyota AO 60 дейт. 2009 объему 1 экен. Договорный экен 0705 96 экен номери. Состояниясы жакшы машина экен. Объем кичине. Чалып байланышып саңыздар болот. Toyota Avensis экен. Toyota Avensis дейт. 2008 автомат 2.4 бензин. $17.500 дейт. $7800 сураттыр. 74 мен 33 77 чалып байлансаңыздар болот. Мерс продаю 2011 год, цена $23.000 экен. Админгада болот экен. 706 22 11 74 админгада алмашат экен. CR-V жаңы кузов экен. Honda CR-V Restyling 2013 цена год, цена $13.800. Свежая прига Нана из Кореи. Все навороты 0559 45 45 45 байланыстарыңыздар болот. Автомат коробка, левый руль экен. Состояние отлично, жаңы экен. Toyota Corolla год 14 дейт, объем 2.5 из США. Прошу $16.900 дейт. 0557 мен 0011 22 экен. Honda Step Spada. Пробег 160 000 дейт. Год 2003. Объем 2. Расход 12 дейт. Договорный экен 0703 102 73 экен. Байланышып сұрасаңыздар болот. Honda CR-V год 96 дейт, объем 2. Прошу $4300. 0553 11 25 12 дейт. Состояние идеальный экен. Байланысаңыздар болот. 2017 Mitsubishi дейт. Пробег 6800 2017. Прошу $18.600 дейт. 0507 23 09 92 2017 жыл экен. Жаңы Mitsubishi Outlander дейт. Lexus пробег 176 год 2001, объем 3 экен. $7300 сураттыр. 0501 06 07 16. Салон, көздің салон екен. Мына достар, бүгінгі Бишкек автоунаа базарындағы машиналардың бір кичине болса да тааныштыңыздар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.